Imana iciye inzira itamenyerewe. Hari igihe Imana ica ahantu kugira igutabare, igaca ku muntu yakuvuze nabi, gaca ku muntu yakononye. Hari abantu Imana yatangiriye ntibabimenya, hari abantu Imana yakije abarozi ntibabimenya. Ariko umva ndakubwire, muri aya masengesho hari ibintu Imana igiye kugurura, hari ibintu Imana igiye kubohora. Tera haleluya. Iyo ubonye ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe, senga Imana iguhishurira ibyo ari byo. Hari abantu amaso yabo ahumye, ariko uyu munsi Imana yazaho guhumura amaso. Amen. Hari abantu amaso yabo ahumye, n'uwo muha miliyoni 5 atona iyo ahera kujya gukora. N'uwo muha miliyoni 10 atona iyo ahera, kubera amaso arahumye. Ndasenga uyu munsi ubone Imana imbona nkubone. Narivuze ngo ndasenga uyu munsi Imana ikwiyereke, kuko hari igihe Imana ivugana nawe ntumenye ko ariyo, ariko uyu munsi uyibone live, uyibone. Narivuze ngo uyibone, narivuze ngo uyibone, narivuze ngo uyibone. Hari saa 9 marayika agira visite kwa Koroneli saa 9 ku murango avuye mu ijuru. Uhari ryari? Saa 9 abona umugabo atigeze abona mu isi, asohora itangazo, aramubwira ngo ibyo wubatse mu ijuru muze. Yabonye Imana ku murango imanutse ije, kandi igihe cyose wumvise ngo marayika yaramanutse aba ari Kristo. Tera haleluya. Ndasenga uno munsi Imana ikwiyereke, ndasenga dobi si tope yo. Haleluya. Ayibona live ku murango saa 9, ntihari mu nzozi, yarayibonye. Abona Yesu aza mu rugo iwe, aramugendera, aramubwira ngo umva Koroneliyo. Ntiyari yarabatijwe, ntiyari bwabatizwe Koroneli, ntiyari yagiye mu masengesho, ntiyigeze ajya muri veye. Umva, umuntu ashaka kujya muri veye akarara amazamu, akarara amasengesho, akavamo atabonye n'Imana. Nta gice yigeze yiga. Ariko twe twigisha igice, umubatizo, umuntu akava yari wa wundi. Ariko uyu mugabo ntiyabatijwe, umugabo ntiyigeze abatizwa, ntiyigeze yiga igice. Ariko mu ijuru avuga ngo uyu mugabo hari ibintu yakoze tugomba nimonima. Twubatse icyibutso cya doze kigera ku Mana. Imana ishimwe. Narivuze ngo Imana ishimwe. Ibaze kubaha Imana ku rugero Imana imanuka iwawe, apana mu nzozi, ku murango saa 9. Hari saa 9 n'ibice 10 kuva ku murongo wa mbere. Ibyakozwe n'intumwa. Imana iburije mu inama za Itoferi. Imana iciye inzira itamenyerewe. Hari igihe Imana ica ahantu kugira igutabare, igaca ku muntu yakuvuze nabi, igaca ku muntu yakononye, igaca ku muntu utaruzi ko yoca ko, igaca ku muntu. Mana yacu, ninde yanyumvise agatera haleluya? Yambwiye ngiraza guca ahantu hatamenyerewe.